بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکتن والد حق ذات چراغ پلاس کی پورا بادشاہی دا اغفار سیزبان قدرت لرن کرے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. اغزاد دے تقدیر کرے دا مرگ و دا جون دیر پارا چستاسو امتحان علی چکمیو ستاسو دے خیستہ عمل والا او خاص اللہ دے زور ورو بخنک ان کم دے. الذی خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. اغزاد دے چ پیدا کری و آسمان لاندے باندے او بنینے تو پیدا کولو دے رحمان ذات کے حس نقصان نو گرزوان نظر دے آئینے تو پائے کے سچودنا. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بیاو گرزوان نظر دے بیا واپس بو گرزی تا تستادا نظر ذلیل و پداسیال کی جستڑے بویم. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. یقیناً ڈولی کرے منگا دا آسمان نزدے پڑیو او گزولی منگا آغا مساوی وشتن کے دپار دا شیطانانو او تیار کرے منگا غیلر عذاب دا غربل کری شویم. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اشترائے کسان لرائش کفر کرے پخپل ربان عذاب دا جہنم او بد زید ورتلو دا جہنم. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. کلچ غذولی شری بدی جہنم کی اوری بدی آگے لرا ہینے دل وغب خٹکی تکادو تمیز من الغیظ كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير. نزدی دا چوبشوی دا جہنم دڑیر غصے دوئے اور وقتی غرزولیشی پائے کی اور ڈلام تپوس بکی دڑی ڈلینا سوکی داران دا جہنم آیا نو راغلے تاس سوکی ردر گون کے. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. دی وی بلکی یقیناً داغلو منگتا یرا راکو ان کے منگا آغت دروغ جنوی و منگویل ندے نازل کرے اللہ تعالیٰ حصین نے تاسو مگر پا گمرائے لوئے کیے. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. اوائی با کم گاوری دلے دا اللہ کتاب یا زانم پو اکڑے پدی باندے نبوئے منگا پور والو کے. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نیخارو کدی پا گناہنو خپلو نو تبائی دا دیور والو لرام. ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر. یقیناً کسان چی رکی دخبل لبنا بحال دن لی دو دائے کے دید پارا بخشش دا گناہن دے عجر دلوے. واسروا قولكم واجهروا به انه علیم بذات الصدور. اور پٹوئے تاسو خپل ویناو کخکارے کوئے یقیناً اللہ علم دے پائے خبرو چی بسینوں کی. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
آیا نبی عالم آسوک چھ پیدائش کرے دے ادا اللہ تعالی بارک لیدن کے خبردار دے بارسو هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. خاص اللہ ذات تے جوڑ کڑے تاسو لازم کا تاوے کڑے شے نگر زید دے پار توارت اللہ روکی او خرید رزق اللہ نام و خاص اللہ تا واپس گرزید لمدیم. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. آیا پامن تاسو دا غزات نہ چھ پاسمان کرے چخ کتب بوزی پتا سبانے پر ازمک کی دوخ کی برازم کا دروانے خوزیگی. ام آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم محاسبا فستعلمون كيف نذير. آیا پامن دا غزات نہ چھ پاسمان کرے چراو بلی کی پتا سبانے باران دکانو ذرے پتبو لگی چسرنگی دی زمائے رول. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. یقیناً تکذیب کرائے کسانو چدین مخیون سرنگشو زما سخت زاوغی لرام. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. آیا ان گوری دا خلق مارغان تا جدید پاسا فرعون کی ریخ پلو وزرون لرا او بندی نظر وزر کل کلام ندیرا ٹنکڑی دیلرا مگر رحمان ذات یقینا غرے پاسی بانی لیدن کے. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. آیا سوک دا غزا چا استاسو دا پارا لخکر شی او مدد دا سرو کی رحمان ذات نہ سیوان ان دی کافران مگر پدو کا کبراتریم. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. آیا سوک دا عاش تاسلبا روزی در کی کبند کی اللہ اخبل روزی بلکہ بزور ننوتی دا خلق پنا سرکشائی کے او پنفرد کے. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم. آیا سوک شروان دے پرمخے پخپل مخ باندے دے خید آیت والا دے وکنا سوک شروان دے برابر دے او پسید لاروان دے. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. تو آیا خاص اللہ ذات تے تاسوے پیدا کری اول اجوکڑی ساز دپارا وگنا سرگے ازرونا دیر کم شکریہ کوئے تاسو دا. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. تو اللہ غزات خوارکڑی تاسو بزمک کی او خاص غطبیا جمکڑی شے. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقین. اوائی دی کلبی دا وعدر دوبارہ جون کتاسو رشتنی ہے. قل انما العلم عند الله وانما انا نذیر مبین. تو یقینا علم دائے خاص اللہ سر دے یقیناً ذخیر اور کون کے احکاریم. فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. ارکل چوینی دی دغواد نزدے تور وشی مخون دائے کسانو چھ کفر کرو او بوئے لشی دا شیرے چھ تاسو دا غختلم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. تو آیا تاسو پوئے کہ ہلاکی مال را اللہ سوک چی زما مر گریم
یا رحم کی بم باندے نسوک بپنائی ورکی کافران لرا دا عذاب درناکنا قل هو الرحمن وآمنا به وعلیہ توکلنا تو غزات دے رحمان ذات من کی ایمان راوڑ دے او پاغمون زان سپار لے فستعلمون من هو فی ضلال مبین زرد تاسو پتو لگی چھ سوک دے پا گمراہ اخگار کے قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین تو آئے تاسو پویائے کشیس تاسو داو بو وچے بزمکا کے نسوک براولی تاسو اوبو چین دارے بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون قسم دے قلمونو باندے او پائے شلکل کی قلمونو والا ما انتا بنعمت ربک بمجنون شہادت کی دا پدے خبرہ چنے تو پنعمت درفتا سرا لیوانے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ یقیناً ستاد پارا دیر ثواب دے چنب بسکیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ یقیناً تو خامخائے پاخلاق لوی باندے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ زرد تبوینی دری عاقبت و دیبم وینی خبل عاقبت بیائیکم المفتون چپکمیوں ساسبانے لیوان توبرے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین یقیناً سارب دے خپویا پاشا شوری داغد لارے آغا خپویا دے پا ہدایت مندن کو باندے فلا تطع المکذبین خبر مانا داغا شاش تکذیب کی دا حق ودو لو تدہنو فیدہنون دی غاڑی چت دی تنرم شے ندیبم تاثر نرم شے ولا تطع کل حلاف مہین خبر ممن دا غشاش دیر قسمون کیو ذلیل سڑیم حماز مشائم بنمیم بدرد وی پا معاہدینو پسی اور دیر گردیدن کی پشغلیم مناع للخیر معتد نسیم منکون کرے دہر خیر حد نتیر وطن کرے غٹ گناہگار عتلم بعد ذالک زنیم بدجبر عوددی سرسرا بدنام امدے ان کان ذا مال و بنین ددے وجنا چرے خاوند مالونو دزامنو دے اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین کلچ بیانی بدبان آیاتنا زمگاوی دی دا درو قسی دی دا مخکنو سنسمو علی الخلطوم زرد داغ بولگو منگا دد پخڑتم مانے انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين یقینا من پدیبان ازمے اخکو لگا سنگ چی ازمے اخکڑو منگا پیو باغ والو کل چی قسمون کرو چی پریکی با دی باغ لرا پوخ دا سبا کے ولا استثنونا دی جدائی نکولا دا اللہ و دا مخلوق درمیان فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون نرائے پائے بانی دشپی و عذاب ساد رب دا طرف نا دیو دا پراتو فاسبحت کالسریم نشاغ پشان تا دا پریکڑی شیم فتنادو مصبحین ناوازونا ورکردی یوبل تپوخ دا سواکی ان اغدو علا حرسکم ان کنتم صارمین سال لڑ شیخ پل فصل تا کتاسو پریکون کی دا فصل فانطلقوا وهم يتخافتون نروان شدی او دیو برسرائے پٹی پٹی خبریں کولے اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین اسنا چی داخل شید باغ تن پتا سبانے سوک مسکین سڑے
وغدوا على حرد قادرین الصبا لاردی پغصبانے زانے قادر گن پائے فصل فلما راوها قالوا انا لضالون ارگل شدیولی دا باغ ندیویل یقینا منگا رکون کی دلاریو بل نحن محرومون بلکہ منگا بے نصیبیو قال اوسطهم الم قل لكم لولا تسبحون ویلیو خیار ددین آیا ما تاستن ویلی شتاسولی تسبیح نکوید اللہ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین دیوی پاکی دا زمون درب یقینا منگا ظلم کون کیوں فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون نمخامخ شو باعث دری پا بعضوانے ملامت کولے کول قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین ویلی حلاکت زمگا یقینا منتول سرکشانو عصى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون امید دے شرب زمگا بدل برا کی منتا قرد دینا یقینا منگا خپل لبتا اس رغبت کون کیوں كذلك العذاب والعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون دغسیوی عذاب دا دنیا او خامخ عذاب دا آخرت خودیل ویرے کدا خلق ویرے ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم یقینا متقیان لرشترے پنی ضرب دری جنتنا دڑیرو نعمتنو افنجعل المسلمین کالمجرمین آیا گردو منگا مسلمانان پشاند مجرمانو ما لکم کیف تحکمون سدلیل استاسو سرنگ فیصلی کوئے بے دلیلا ام لکم کتاب فی تدرسون ایسا اشترے تاصل یو کتاب دا اللہ دا طرفنا شپائے کے لستل کوئے دخبل نجات ان لکم فیہ لما تخیرون یقینا تاصل رپدی کتاب کے حق مسلی چی تاسوی خوخوئے ام لکم ایمان علینا بالغت الى یوم القیامت ان لکم لما تحکمون آشتر تاصل را قسمنا پمانے چی رسیدن کی تر قیامت رز پورے یقینا تاصل روا ہر غشی چی تاسو سفیصلے کوئے سلہم ایہم بذالک زعیم تپوسو کا ددینا کمیو ددی پدے بانے زموار دے ام لهم شرکاء فلیاتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین ایدی دا پاراشت دے شریکان دا اللہ مراد ولی دغ شریکان کدی رشتنیویم یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا يستطيعون وکمورا شلر بشی پردہ دا پندینا آواز بوکر شیری تا سجدے کولتان دی بغسن لریم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ذلیل وی سرگے دری پٹکڑی وی دلر ذلت یقینا مخدی بلل کے دل سجدے کولو تعدیر و موٹو فذرنی ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون نو پریک دما آغسوک چی دروغ جنگنی دے خبر لرام زی بدم دمارا نسم بدا سی طریقہ شری پہ نپوئے گی وَأُمْلِي لَهُ مِنَّ كَيْدِ مَتِينَ او محلت ورکم زدی لرائقینا زمانی والبیاڑیر پاخریم ام تصالهم اجرا فهم من مغرم مسقلون آیا غوارت اے نبی زدی نس مزدورین دیدتا عند وجنادران شیریم ام عندهم الغیب فهم یکتبون آیا ددی سرائے علم دے دغیبون دی دائن لکل گئیم فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مکظوم نصبر کا در فیصلے پورے امکے گا پشانت دمئی والو کل چاغ آواز کو اللہ تا حال دا چ غم نڈکو
لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم، کنے رسید لیاغتا احسان دخبر رب دا طرفنا خامخواہ غرزولے وشبوے دے پٹاگا پداسیان چی بدحالے بوے، فاجتباہ ربو فجعلہ من الصالحین، وغرق دل رب دا ویگرزو دا کامل نیکانونا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور یقیناً نزدیری کافر خلق چخامخاؤ خوئی تالرا پخپل استرگو کلچری اوری قرآن نو دیوائی یقیناً دے خامخا لیوانے رے، وما هو الا ذکر للعالمین، انل دا قرآن مگر نصیحت دے دپار طول عالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، یقینی راتن کی آفت، سمرل شان دے یقینی راتن کی آفت، سپویا درکڑے تالرام چسدے یقینی راتن کی آفت، کذب ثمود وعاد بالقارعہ، تکذیب کرو سمودیانو عادیانو دا ٹکون کی آفت، فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ہر چی سمودیانو ہلاکڑے شول پتی بالطاغیہ پتی دشغام، واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، ہر چی عادیانو ہلاکڑے شو پسیلے تیزاں چی دحد نتیروتن کے وام، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، اچلو اللہ دا سلے پدیبانے وش پہ اور تروزے پل بسی آپ یخنے کی، نلیدتا دا قوم پاغے کے پڑمخی برات، گویا کی دا تنیوی خوندی دا کجرو چی غردولشوی بزمکام، فہل ترى لهم من باقیام، آیا اینت ددینا سک نفس پاتی کی دن کے، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، رات للکلو فرعون داغن مخی خلقو اور ٹکڑی شو کلو دلود علیہ السلام دا قوم پغٹ گناہ سراؤم، فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة رابية، نافرمانی اکردی دا رسولانو در مقبلنا نوینی والدی لرا پنی ولو سختوم یا پنی ولو چتوم، انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، یقیناً منگا کلشی او پا حد نہ تیرے شوے پور تکڑے منگا تاسو لرا پکشتے روانہ کے، لنجعلها لکم تذکرة وتعیها اذن واعیہ، دید پارا چوگر زو منگا غستاز دا پارا یاداش، نصیحت تو چی یاد ساتھی آغیر آغوگنا یاد ساتن کی، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، نو کلشی پوکے وشی بشپیلے کی پوکے یوم، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اپور تکڑیشی زمکا غرنا دخبل زینا و بٹکولشی پٹکولو یوم، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پداورز بواقی شی آفت واقعی کی دن کے، وانشقت السماء فہی یومئذ واہیا، او بچوی دا آسمانونا دا پداورز بانی کمزوری، والملک علی ارجائها، او ملائک بددی بغاڑو باندی،
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية اپورتکی با عرش درف سالرا پورتدی مخلوقنا بدور بانیات کسان یومئذ تورزون لا تخفى منكم خافیہ بدور بتاسو پیش کریشے اللہ تا نبی پٹتا سنائے اس پٹھی ان کے فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیا ناسوک چی ورکڑیشی عمل نامہ بخیلاس کی دے بوائیم راش خلقونی سے اولولے زمان عمل نامہ انی ظننت انی ملاق حسابیا یقیناً زمان قیدوا چی زمان مخامخ کے گم دحق پر حساب سرام فہو فی عیشت الراضیہ ندا سڑے بھئی جن رضا کی جن خوشالے کے فی جنت عالیہ جنتن چتوگے قطوفها دانیہ غنچکون دمیودائے بنزدی نزدی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ ویلکی بہت خورے اس کے پخوشالے سبب دائیں عملنو چلی گلو تاسو پروزو تیرو شو کے واما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا آغا سوک چور کرش عمل نامہ پگس لاس کے دے وہی حیرمان دے نویرا کرش ما تعمل نامہ زمان ولم ادر ما حسابیا ازن پیدم زما حساب بسیم یا لیتہا کانت القاضیہ حیرمان دے داولنے مرگوے فیصلہ کو ان کے ماغنانی مالیا دفنک زمانہ سازاب حق سیزنو چی زماؤں حلق عنی سلطانیا اور اکشو زمانہ زور زماہم خذوہ فغلو ثم الجحیم صلو اوبیلشی ملائکو تے اونی سیدہ سڑے توق و تواچے سرددتا بیا جہنم کے ورن نباسے ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه بیا بائے زنجیر کی شدائی اگت والے او یا گزرے دے ورن دے اویزان کے انه کان لا یؤمن باللہ العظیم یقیناً دا ایمان لرا پالا چلوے شان والا دے ولا يحض على طعام المسكين او تیزیم نور کو لا بخوراک د مسکینانو فليس له اليوم هاهنا حمیم ننشتا دلرا نندد کے سوک دوست ولا طعام الا من غسلین انو لخوراک شتد مگر دوینو زو د جہنمیانو نام لا ياكله الا الخاطئون نبخل آغی لرا مگر دیر گناہگار فلا اقسم بما تبصرون ندا پکار دارنگے قسم کم پائے سیزنو چتا سوئی وینے وما لا تبصرون سیزنا چتا سوئی نینے انہو لقول رسول کریم دا شہادت کی پدیش دا قرآن ویناد رسول عزت مندام وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون نردا وینا د شاعر خډیر کم ایمان روړی تاسو ولا بقول کاهن قليلا ما تذكرون ان دا وینا د ترویتی ډیر کم نصیحت اخلی تاسو تنزيل من رب العالمین د دې نازل د دې طرف رب العالمین نام ولو تقول علينا بعض الاقاويل اک جوڑ کرے دی نبی پنگ بانے بعض خبریں لا خزنا منه بالیمین خامخ آغست ومگا ددنا لا والخیلاس ثم لقطانا منه الوتین بیاوا پریکڑ ومگا ددنا رگد سرددم فما منکم من احد عنه حاجزین ننبو استاسو نئی سوک ددنا بچکم کے ددم
وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ یقیناً دا قرآن خامخالوی نصیحت دا پاد متقیانو. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ یقیناً من خامخا علم لرو چی تاسو کی کسان دی تکذیب کی در قرآن. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ یقیناً دا قرآن یاد دا تکذیب دے افسوس پا کافرانو. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ یقیناً دا پوخ یقینی کتاب دے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نو تسبیح آیا سردنم درفستانا چلے شان لریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع غختن اکڑایا غختن کی عذاب واقع کی دن کی لرام. للکافرین لیس له دافع خاص دے کافران لرا نشتائد پارے سوک دفق ان کے. من اللہ ذی المعارم راضی باد اللہ دا طرفنا شخاون در براسمانون دے. تعرج الملائکۃ والروح الی فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ ورخیجی ملائک اور روح آغتا پیورس کے چرائے مقدار دے 50,000 کالا. فاصبر صبرا جمیلا صبر کوا صبر خیستا. انہم یرونہ بعیدا یقیناً داخل اکوینی دغیر للرے. ونراہ قریب آئین منگائل رنزدیم. یوم تکون السماء کالمہل پائر چشی باد آسمان پشاند تانبی ویلے کڑے شوے. وتکون الجبال کاللہن اور شبا داغرنا پشاند دوڑے پشاند دوڑے رنگینے. ولا يسأل حمیم حمیما سوال ونشی کولے تفوس ونشی کولے یو دوست دبل دوستنا. یبصرونہم خودل بشری یو بلتام. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ ارمان بکی ہر مجرم چی فدیور کی دا عذاب ددغ روزنا بزامن اخبلو. وصاحبته واخیم او پخز اخبلا او پرور اخبل. وفصیلت اللتی توویم او پخاندان داغا چدل بیزے ورکو. ومن فی الارض جميعا ثم ينجیم او پاغ چاچ زمکا کی دی ٹول چبیائے بچ کی دلرام. کلا انہا لظام اچرے داسن شکرے یقیناً داخل انبی دی دور. نزاعتا للشوام راکاگی با سرمند سر او داڑو کلرام. تدعو من ادبر و تولام آوازونا بکیا شاتا شاکڑے وا او مخیارو لیو. وجمع فاوا او مالونے جمع کو لولو کی خودل. ان الانسان خلق ہلوعا یقیناً دا انسان پیدا کرے شیرے ڈیر ہرسناک. اذا مسہ الشر جزوعا کلچی ورسید تکلیف نو فریاد نہ گئی. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا کلچ ورسیدت السخیر نمنک والقیم. إِلَّا الْمُصَلِّينَ ما سواد من گزارنا. الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ اغم گزار چاہی پخپلو منزنو ہمیشگری کریم. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ کسان دی شدیف معلوم کے حق مقرر دے. للسائل والمحروم دپاد سوال کو ان کی اور دبے سوالان. والذین یصدقون بیوم الدین ادا کسان دی چ تصدیق ان کی دروز جزان. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ادا کسان دی چ عذاب دخل رب نہ ڈیر یرکیم. ان عذاب ربهم غیر معمون زکا یقینا عذاب در رب دینا سامن نشی کے رے. والذین هم لفروجهم حافظون
او دا کسان دی چې د خپل عورتونو حفاظت کوي الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین ما سوای بی بیان خپلنا او دا غوین زنا چې مالک دی خلاصونه دریم یقینا دین دی ملامت کړي شي بدی کې فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون او کشاو لټاو د دینا اخوان دا کسان دی د حدنا تیر دن کریم والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون ادا کسان دی چې د خپل امانتونو د خپل لوزونو لحاظ کوونکي والذین هم بشهاداتهم قائمون ادا کسان دی چې په خپل شهادتونو باندې کله کولار دي والذین هم علی صلاتهم یحافظون ادا کسان دی چې خپل منځونو باندې دیم حفاظت کوي اولئک فی جنات مکرمون ندا صفتونو علی وی په جنتونو کې عزت به کې دیشي فما للذین کفروا قبلک مهطعین سوجرا دے کافران لرا شستا طرف تمنڈے وہی عن الیمین وعن الشمال عزین دخی طرف و دگس طرف تانا ڈلی ڈلی جوڑی ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم آیتما کی ہر یوسڑے درینا چی داخل بکڑیشی جنت دا نعمتنو تا کلا انا خلقناہم مما یعلمون اچرے دا سے نشکے دا یقینا من پیدا کری دی داسی نائشی دی پی جنیم فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون دا سنن پکار قسم کم زو پر رب دا مشرقونو دا مغربونو یقینا من خامخا قدرت لرون کیوں على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين قدرت لرو بدی چی بدل کراولو غراز دینا و نیو منگا کمزوری کڑی شویم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون نپریک ددی لرا چی ورننوزی باطل و خبرو کی اولا بے کویم تردیج مخامخ بشی دائر والسرائن شدی سرواد کے دیشی یوم یخرجون من اللجداث الى سراعا کانہم الى نصب یوفضون پاور السروزی بدید قبرنا منڈے وہن کی بین گویا کی دی اخبلو نخوتا یا بوتانو طرف تا منڈے وہیم خاشعتا ابصارهم ترحقهم ذلام ذلیل وی استرگی ددی او پٹکڑی وی دی لرا ذلتنو ذالک اليوم الذی کانوا یوعدون دا غروزا شدی سر وعدہ کے دیشوان بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیہم عذاب علیم یقیناً لے گلے منگا نوح علیہ السلام نا قوم تا چیر اور کا دے قوم ترے مخی دینا شراشدی تعذاب درناک قال یا قوم انی لکم نذیر مبین اغویل قوما یقیناً تاسو دا پارائم یردرکن کے اخکاران ان اعبدوا اللہ واتقوه واتیعون کہ بندگی اللہ لخاص کے او یرکا ادانا او خبر من زمان یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الى اجل مسمى بخنبو کی تاستاد گناہن استاسو اور صبح کی تاسو تریونے تے مقرر ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون یقینا نیتد اللہ مقرر شے چکل راشی نشی رسو کے دے کدا خلق پہ دے قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا اوہ نوح علیہ السلام ربا یقینا رب للما داخب القوم دشپے و دروازم
فلم یزدہم دعائی الا فرارا نزیاتی نکدی لرا زمانے بلنے مگر تیخت کول وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ یقیناً ہر وقت ما دی لا دعوت ورکڑے دی دا پارا چتور تبخنو کے گرزولی دی گوتخ بلے پخبلو وگنو کے واستغشوا ثيابهم وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ازان نے پٹکڑی بجا مخبلو کے او کلکشیری پخپل کفر اولوی کڑی دلوی ثم انی دعوتهم جہارا بیا یقیناً دعوت ورکڑے مادی لرا پچغ وحلو ثم انی اعلنت لهم واسرت لهم مصرارا بیا یقیناً مادی تخکار ویلی جو پٹ پٹ پہ ویلی دی تپٹ ویل فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا نما ورتویری دی بخنو غواړی د خپل لبنا یقینا هغه ډیر بخنه کوونکی دی یرسل السماء علیکم مدرارا رالیگی بباران پتا سبانے د ضرورت مطابق وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور زیادتی بتا سلر مالونا و زامن اور درکی بتا اس باغونا اور درکی بتا اس ولیم ما لکم لا ترجون للہ وقارا سوجر استاسو عقیدن لرے اللہ تعالی لرد عزت وقد خلقکم متوارا حال دا پیدا کریے تاسو پا مختلف حالتنو علم ترون کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا آئین گو رہے سرنگ پیدا کری اللہ تعالیٰ وہ آسمانون لاندے باندے وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا اگر ظل راس پک میں پا آسمانوں کی رنا اور کن کے اور غزول انور لر چراغ بل کرشے واللہ انبتکم من الارض نباتا اور لارا زرغن کڑیے تاسو دزمکنا پرا زرغنولو ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا بیا واپس بوزی تاسو دزمکی اور روباسی بتاسو بیا پر استلو واللہ جعل لکم الارض بساطا اللہ جو رکڑے تاسو لازم کا غڑے دلے بستران لتسلکو منہا سبلا فجاجا دید پارا چھ زید تاسو ددینا پلارو ارتو قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا وینو علیہ السلام ربا یقیناً دے خلق و زمانہ فرمانی کرے دا اور تابداری کرے داغا شاہ چی نزیاتی کی دی در مال داغا اغلر مال داغا لا داغا مگر تاوان ومکروا مکرن کبارا اور چلونا جوکڑی دی چلونا غڑغڑ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ادیویری مپرگ دے اخپل مددگاران اور مپرگ دے ود لراؤن سواع لراؤن یغوث لراؤ یعوق ونسر لراؤن وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا یقیناً گمراہ کڑی دی دیر کسان نمزیاتی کرے دے ظالمان لرا مگر گمراہی مما خطیئاتهم وغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا له من دون اللہ انصارا دواجے د گناہوں ددینا دی غرقڑے شول نو داخل کڑے شورتہم او بنمو میدی زان درا دا اللہ نہ سوائے سکھ مددگاران او نمون دی زان درا اللہ نہ سوائے سکھ مددگار
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا نوح علیہ السلام اے ربا مپرک دے پس مکا دا کافران ناسو کو ربا دے انکا انتظرهم یضلوا عبادک ولا يلدوا الا فاجرا کفارا یقیناً کت دی پرے دے گمراہ بکی استابندگان ان بزیدئی دی مگر نافرمان غٹ کافر رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات یا ربا بخنوں کی ماتا و زمان مورت لالتا آشاتا چی داخلی کی زمان کورتا ایمان والیم او بخنوں کے ٹولو مومنانو سڑو مومنو زنانوتا ولا تزد الظالمین الا تبارا ومزیاتی کے ظالمان رخلق الرام مگر تبائی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا وائے نبی وحی کڑی شید ماتا یقیناً غکی خودلو یوڈلی پیریانونا نبیاوی لاغی اخفل قوم تا یقیناً نورد دے منگا لست اللہ جیوان یهدی للرشد فآمنا بے ولن نشرک بربنا احدا ہدایت کی فیدیتا ایمان پی منگراوڑے ای شریک بن جوڑو زخبل لفظرائی چالران وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ایقیناً چد شان درب زمنگا نیدنی ولی مرگری او نبچے وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا ایقیناً ویلبا قمقل زمنگا پالابانی ناحق خبریم وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ایقیناً گمان کو منگا شرے بنوئی انسانانو پیریان پا اللہ وانی درو وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا یقیناً سڑی د انسانانو پنائی بے غوختا پسڑو د پیرانو نزیاتی کو آغی دیل را سرکشیم وانہم ظنوا کما ظننتم ان لن یبعث اللہ احدا یقیناً د انسانانو گمانو لگسنگ چستاسو گمان دے پیرانو کہ دوبارہ بروشت نکی اللہ چالران وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا یقیناً منگا طلب کرل خبرون داسمان نو مند منگا ڈکڑے شو د سوکیدارو سختو د شغلونا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا یقیناً منگ باکی ناستو د اسماننا زینو دکی ناستو کی د پارا د غکسارنی نشاش وکی خود وس اوبا ممید زان درا شغل تیار کڑی شویم وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا یقیناً منگا نپوئیگو
آیا شر ارادہ کڑے شے دے پاغچا چزمک کی او پہ ارادہ کڑے پدی بانے رب دی ذخیر وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا یقیناً بعض زمگ دین نیکان و بعض زمگ دین سیوان وہ منگا ڈلے مختلف وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا اور زمگا یقین دارے چمون نشوا جس کو لے اللہ تعالی لرا بزمگ کے اور چرے نشوا جس کو لے آغا لرا پا تختید الوسران وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا یقیناً کل چمگ ورد ہدایت قرآن ایمان مروڑ پد نچاچ ایمان روڑ پخپل لبانے یربن کی ریس نقصان نہ زیادینا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا یقیناً بعضی زمن مسلمانان دی اور بعضی کاغروان دی نچاچ اسلام راوڑی دائے کسانوں کوشش کرے دے حاصل کرے دے ہدایت دران وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا اور چکاگ روان دی نائد جانم دبار دی خشاک وَعَلَّا اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا اویلی دی اللہ کرا خلق برابر روان وے پسیلارے ما بس کولے پدی بانے او بڑیرے لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا دیر پارا چیز امتحان حکم ددی برے کے چاچ مخواڑو دیا داش تخبر لمنا داخل بکی آغل رب عذاب سخ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا یقیناً زینا دسیدو خاص دا اللہ دیم مرابلے دا اللہ تعالی سرب المددگار لرام وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا یقیناً کل چودرے دا اللہ بندام بلے اللہ تعالی لرام نزدی واشی نزدی رائے چشوی داخلق پاغبانے را پڑن قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا تو یقیناً زخو بلم اخپل رب لراو نشرکم دا غسر بلنکی سوک قل انی لا املک لکم ضررا ولا رشدا تو یقیناً ز اختیار نہ لرم تاسو لرا دے ضرر نہ فائدے قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا تو یقیناً چرے پنائی بران کی مات اللہ نہیں سوک اور چرے بن ممزد اللہ نہ سوا سزید پنائے إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا لیکن رسول کم ز رسول اللہ طرف ناو پیغام نداغ اور چاچ نافرمانی اکڑد اللہ و رسول دا یقینا ناغل رور د جہنم دے ہمیشہ بھی پائیں گے ہمیشہ حتی اذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا ترائے پوری کلشوینی داخلق عذاب چیدی سر وعدہ کے ریشیم زودے پو بشی سوک دے کمزوری امداد والا و کم شمار والا قل ندری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا
تو آئے زن پوئے گم آئے نزدے دہائے چتا سر وعد کے دیشیو گرزی باغی لرب زمان لرے والے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا عالم نے بٹو بٹو خبر نو کی پخپل غیبانی چالرام الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا مگر آسو چ غرکڑی اللہ چ رسالت دبار رسول ویم یقینا روانی دا مخ کے او دا رسو سوکیدار ملائک لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا دیر بارا چخکار کی اللہ چ رسولی دے پیغمبرانو پیغامنا در افضل اور آگیر کڑی اللہ غحالات چ ددی سر یو شمار کڑی اللہ ہر یو شے پپور شمار لو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل اے پورتکون کیا دا قرآن قم اللیل الا قلیلا ادرے گا دشپی مگر لکم نصفہ و انقص منہ قلیلا ادرے گا نیمش پایا کمو دائن لگ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا یا زیادتی کا بدینی مباندے اور صفال لا قرآن لرا پا صفال السلوم انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یقیناً رالی گمگا پتا باندے وینا درنا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا یقیناً مدرزل دشپے داخ برابر ان کی دزڑ دیو برابر ان کی دی وینا لرام ان لک فی النہار سبحا طویلا یقیناً سال پارا پرس کی ہم مشغل اگدشترے واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا آیا دوانم درف واللوزان جدا کا غتبدان جدا کولو رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذوا وکیلا رب دا مشرق و مغرب دے نشت اقدار دا بندگے سوا دا غنانو نسا غلر زموار دا خپلو کارنو واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا اور صبر کوا پائے خبرو چی دیئے ویم اور پریک ددی پپری خودلو خیستاو وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلهم قلیلا اور پریک دماؤ دا تکذیب کو ان کی خاندان دمالدار ہے امہلت ور کدیل راس لگا زمانہ ان لدینا انکالا وجحیما یقیناً زم سرا بیڑے دخپوشت دے اورشت دے وطعاما ذا غصت وعذابا نلیما اور خوراکشت دے چنخلی بمرے کی عذاب درناک یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا پاور چوبج رقی کی زمکا و غرنا و شیودا غرنا ہم دیر اید شگو بیدن کے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا یقیناً لے گلے ممتاز رسول بیان کیوں کہ پتا سبانے دواہے لکسنگ چلے گلو منگا فرعون دا رسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا نو نافرمانی اگڑا فرعون دائے رسولنا نونیو دے منگا پنی ولو سختو فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا
نصرنگے بچ بشیں دا اللہ دا عذابنا کتاسو کفر کوئے پاورز بانے شگر زیبا دے وڑو لربوڑاگان السماء منفطر به کان وعده مفعولا اسمان لهم اشوی بدغیر دا وعد دا اللہ تعالی پورا کی دن کے ان هذه تذکرہ یقیناً دایو خیستہ بیان دے فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا نسوک چغاڑی اودی نسیخ پر رب تا اللہ رسیدلو ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك یقیناً ستار بالم دے شت خود رے گرش نزدے دوئی سو دشپی تاو نیمش پاو درے میں سرش پی ایو ڈلم دائے کسانو چستا مرگریم واللہ یقدر اللیل والنہار اللہ تعالیٰ انداز کی دشپی و دروازیم علم لن تحسو فتاب علیکم عالم دے اللہ چتاسو شمار نشے کولے نہ اللہ آسان پیارا وسط بتاسو باندے فقرؤوا ما تیسر من القرآن نللہا چسانی تاوسط قرآن نام علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله عالم دے اللہ شان دارے وی وستا سنا سنا جوڑا نو سکسان و سفر کی عظمت کی لٹی ود اللہ فضل نور کسان و قتال کی د اللہ دین نو چتوالی د پارام فقرؤوا ما تيسر من نللها شسانی د قرآن نام واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا الله قرضا حسنا اور پابندی نماز کوئے اور زکات ورکوئے اور قرض ورکوئے اللہ تعالیٰ تقرض پہ اخلاص وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا عاش لی گئے تاسمخ کے اخفل ذان لراس خیر کاریم ابو میں تاسو آغد اللہ سراح غب غری ولوی اجر والا بویم واستغفر الله ان الله غفور رحیم اب اخن واڑے دا اللہ نا یقینا اللہ بخن کون کے رحم کون کے یا ایھا المدثر اے غٹ جامع غسن کیا دا پاردارام قم فانذر پاسا یراول کوان وربک فکبر خاص تخبر رب لوی بیان کا وثیابک فطہر جامع خبلی پاکی ساتا ورجد فاجر دا شرک نزان لرساتا ولا تمنن تستکثر او مبسکو کار لرا چڑیری گنیم ولربک فاصبر خاص پر رب دا پارا صبر کوان فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ نُكَلَشِي فُكِوشِي بَشْبِلَيْكِمْ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ نداد ورزدار والسختام على الكافرين غير يسير فكافران باني آسانی کی بنام ذرني ومن خلقت وحيدا پرید ما غسوک چھ پیدا کرے ما یوازیوں وجعلت له مالا ممدودا نورکڑی ما غلر مالنا ڈیرم وبنین شہودا نوزامن چھ حاضرین ومحت له تمہیدا تیار کری ما غلر نورون ڈیر ساماننا ثم یتبع ان نزیدا بیارے تمکی چیز بول زیادی کو مال کلا انہو کان لآیاتنا عنیدا
اشرے دا تمدن کئی یقیناً دے زم آیتون سرائنات کن کرے سورحقو سعودا زرد و بخی جنزے دے پسعود غربانی شپ جہنم کرے انہو فکر و قدر یقیناً دا فکر کو بیاندازے جوڑکڑا فقتل کیف قدر تبادشی سرنگی اندازے جوڑکڑا ثم قتل کیف قدر بیادم تباشی سرنگ اندازے جوڑکڑا ثم نظر بیاو قتل یو بلتا ثم بسا و بسر بیائے مختور کو بیائے ترو کو خپل تندی لراو مخم تور شو ثم ادبر واستكبر بیائے شاکڑا لوی اوکڑا فقال ان هذا الا سحر يوسر ویل نہ دا مگر جادو دے نقل کرے شے ان هذا الا قول البشر نہ دا قرآن مگر وینا دا بندہ سوسلیہ سقر زرد زبو سے زمدے بسقر کی وما ادراک ما سقر سشی پوئے درکڑے تالا سقر سشیرے لا تبقی ولا تذر باقی نپری ددی نہ حصوک لرا نپری ددی اندامون لرا لواحد للبشر سیزن کے ددی ظاہری سرمن علیہا 19 مقرری پائے بنی نلس ملائک وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ انہی مقرکڑی گنگا سوکی داران دور مگر ملائک وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا انہی گزر منگا داغی داشمار مگر یہ امتحان کافران لرام لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا دیر پاران چی پوخ یقینوں کیا کسان چی کتاب ورکڑے شہریں اور زیادتی شی ایمان والا اپ ایمان خپل کے ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون اور چیز شکن کیا کسان چی کتاب ورکڑے شہریں عوام مومنان وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ادیر پاراشی ویا کسان چرائے پزنوں کے مرض نفاق دے انور کافران خلق جسے ارادہ کرے اللہ تعالیٰ پدے بیان سرام کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء دا سے بیلاری کی اللہ چال شواری اور ہدایت کی چال شواری وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذکرى للبشر ان عالم پلخکر و درب صاحبانے مگر یہ اللہ علم دے ان دا مگر یاداشت دے دپار د بشر کلا والقمر چرے خلاف نے بکار قسم نے بسپنگ میں واللیل عزت برو پشپوانی کلچ شاکیم والصبح اذا اسفر پسبابانی کلچ رناکیم انہا لیحد المکبر یقیناً دا سورتنا دا قرآن یاداور خامخا یو دے دلوے حیبتننا نذیرا للبشر یرور کن کرے بن آدم متعام لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر دا چا دپارا چی غاڑی ستاسونا چی مخی لڑشی یا رست بارشی کل نفس بما کسبت رہینا ہر یو نفس فاغ عمل سرائشی ذکری گانا بویم الا اصحاب الیمین ما سوا خلاص والونا فی جنات یتسالون فجنتن کی بیو تبسن وکیم عن المجرمین تفوس بکی دا مجرمان دا جہنمنا ما سلککم فی سقر سشی داخل کرے تاسو سقر کی قالوا لم نک من المصلین
ایوئی نو من دمن گزارنا ولم نکن نطعم المسکین ونم غفراک ورکو مسکینانو تا وکننا نخوض مع الخائزین او منگا چی باطلو کی باننوتو سرد باطل ننوتن کنام وکننا نکذب بیوم الدین او منگا تکذیب کو در وزد جزام حتی آتان الیقین ترغیب پولی چی منگتا مرگ راغے فما تنفوهم شفاعت شافعین نو نفنور کی دیتا سفارش دا سفارش کا ان کو فما لهم عن التذکرۃ معرضین نو سوجر دی لرائش دواز دا قرآن ندی مخڑیم کانہم حمر مستنفرام گویا کی داخر دی تخفید ان کی فرت من قصورائش تیخ تکی دوشتن کن آیا دا منظرنا بل یرید کل امرئ منہم ان یعطى صحفا منشرا بلکہ غاری ہر یو سڑے دینا چور کلیشیا غتا سی عمل نامے خورے ورے کلا بل لا یخافون الاخرہ چردا سندا بلکہ دی آخرت نن یریم کلا انہو تذکرہ یقینی خبرداران شدا قرآن یو نصیحت دے فمن شاء ذکر سوک چغاری ددین نصیحت والی وما یذکرون الا ان یشاء اللہ اور نصیحت نشی اغسطے دی مگر چ اللہ تعالی غاری هو اہل التقوی و اہل المغفرہ اغلائق دے چ داغن التقوی اکڑیشی نا غلائق دے دے چ بخن کی د گناہونو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ نرے بکار انکار قسم کم زو پرز قیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ نرے بکار انکار قسم کم زو پائے نفس بانے چ ملامت کن کرے دخبل زان ایحسب الانسان لن نجمع عظاما آیا گمان کے انسان چشر جمع بنکوں آڈو کی رضا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بلکہ قدرت درو بدے خبر آئے برابر کو در بندنا پیوندنا بل یرید الانسان لیفجر اماما بلکہ ارادہ کی دا انسان چ انکارو کی دا حالت نہ چمخ کے ترازی یسأل ایان یوم القیامہ تپوس کی چکر بئی روز قیامت فیضا برق البصر کلچی کری بریشی نظر دسترگو وخسف القمر تورشی اسپگمائے وجمع الشمس والقمر اور آغن کلیشی نور اسپگمائے پیوزے یقول الانسان یومئذ این المفر وائی با انسان پدغر چکم دے زید دیکھتے کلا لا وزر اچری بلکی نشتا زید بچ کے دلو الى ربک یومئذ المستقر خاص تاربتا پدغر زبانے قرارے دے ٹولو خلقو ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر خبر بکڑیشی ہر انسان پاغ عمل چ مخیلی گلیو سے برے خودلیم بل الانسان على نفسه بصیرا بلکہ ہر انسان خپل ځان باندې خپوئے رے ولو القى معاذیرا اگر کو پیش کی دے خپل بہانے لا تحرک به لسانك لتعجل به مخضع پری قرآن لست لخبل جواد دی دپاران چی تلوار پی گئے
ان علینا جمعہ وقرآنا یقیناً زمون پزیمہ دی جمع کول در قرآن اور لستل در قرآن فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کلچی منگے اوللون تو روان شبیع پدی لستلو بسے ثم ان علینا بیانا بیا یقیناً زمون پزیم بانی ددی بان واللیم کلا بل تحبون العاجلہ چرے ننے پکار انکار بلکی مین کوئے تاسو دا دنیا سرام وتذرون الآخرہ وپرک دے آخرت لرام وجوہ یومئذ ناظرہ سمخون باپ دا رضبانی تر تازرین الى ربها ناظرام پلب طرف تبا کتن کریم وجوہ یومئذ باسرام اسمخون باپ دا رضبانی خڑویم تظن ان يفعل بها فاقرا یقین بکی چکی بعد دی سرا آفت ملامات ان کے کلا اذا بلغت التراقی چرے نرے پکار دا محبت دا دنیا کل چور سیدھا ساغٹ مرتا وقیل من راق او ویلی شیش سوک دے دے خیجون کے یا سوک دے دمون کے وظن انہ الفراق او گمان بوکی چدار وقت جدائے والتفت الساق بالساق ایو بشی یوزے بشی او پنڈے دبلی پنڈے سرام الى ربک یومئذن المساق ساربتا پدغرز بانی چلی دلدرین فلا صدق ولا صلى نو تصدیق نہ کرے دو نیمون دے کرے ولكن كذب وتولى لیکن تکذیب کرے دے او مخیاڑ والے ثم ذهب الى اهله يتمطى بیاروان شخ پل قرنے تعلوی کولا اولا لک فاولا ہلاکت دے تالران بیام ہلاکت دے ثم اولا لک فاولا بیا ہلاکت دے تالران بیام ہلاکت دے ایحسب الانسان ان یترک سدا آیا گمان کی انسان چپری بخودیشی محمل بیکاران الم یکن نطفة من منی یمنا آیا نو دا انسان احساس کے دمنینا چے چولی کی برہم کے ثم کان علقتا فخلق فسوا بیاشد ٹکڑ دوینے نو جوڑ کا اللہ تعالی و برابر اکڑزان دامنا فجعل منه الزوجین الذکر والانثى نو جوڑے کر ددنا دو قسمان نارینا و زنانا الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى آئین دغزات قدرت لرن کے پری چی جوندی کئی بیامڑو لرام بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا یقیناً راغل دے پہ انسان یا وقت زمانی نو دے داس شیش یادے دیشی انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا یقیناً پیدا کرے منگا انسان دن نطفے گڑے وڑے نام اڑو راڑو منگا غیل رایا امتحان کو منگ بدن گزولے منگا دے اور لیدن کے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا یقیناً بیان کرے منگا دتا حقلا یا بوی دے شکر کون کے یا بوی دے وڈنا شکران انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا
یقیناً تیاکڑی منگا کافران لرا زنزیرنا و توقنا اور بلکڑے شرم. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. یقیناً نیکان خلق بسکل کی دائے کا سونا چی گڑن بئی دائے سرا کافور. عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. دائے چین دائے چسکی باغی لرد اللہ بندگان روانی بدی دائے چینا پروانو لوزان طرف دان. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شر مستطیرا. پروالے بکودی پمنختا او یرے کول دائے روزنا چدائے سختی دی خوری وریم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. خوراک ورکو دی خوراک پمین دا اللہ مسکینانو یتیمانو قیدانو تام. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ویل بے یقینا منتاسل خوراک درکو دا اللہ پمخ نغاڑو منستاسن ایس بدلا ان شکر گزاری. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. یقیناً یرکو لمن دخپل لبنا دادا سرویم چخڑون کے دمخون داوڑے سخت دام. فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نو بشو ساسل اللہ دی لرا دا سختو دائر وزنام اولک دی لا خوش تازگی و خوشحالیم. وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. او بدلے اور کر دی لرا پسو دائے شری صبر کرو جنتنا اور خم. متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. تکیا بوئی دی پائے کے پپا لنگنو نبوینی دی پائے کے نور رون سے اخنیم. ودانیتا علیہم ظلالها ظللت قطوفها تذلیلا. اور آنی زیبئی پدیبانی سوری دونو دائم او تابیشی بیدائے غنچکنا پتابدارائم. ویطاف علیہم بآنیت من فضت واکواب کانت قواریرا. اگر زور بشی پریبانی لوخی دسپین زرو او گلا سنا شعب ششیویم. قواریر من فضت قدروها تقدیرا. ششی بئی دسپین زرو انداز کڑی بئی دیائی در پخاس انداز. ویسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا. اسکولی کی دی بانے پائے جنتون کے کاسے چگڑن بئی دائے سرا زنجبیل. عینن فیہا تسمى سلسبیلا. دامیو چین دا پائے جنت کے نندائے دے سلسبیل چنام. ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. اور زیرازی جدید خدمت دپارا بچی چامی شب وجیم. کل چتائی اگورے نگمان بکے پائی بانے ملغلرے خورے ورے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. کل چتوینے ہا غزے او بینی نعمتنا بادشاہی لویا. عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. اوچت وی بدی بانے جامع در خموشنو دنرو ر خموشنو دغٹ ر خموم. واشولی کی دی تپائے کی بنگلی نسبین زروم. اس کئی بپدی بانے رب دری اسکل پاک ان کی. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. یقیناً دادا استاؤ زپارا بدلا استاسو عملنا قبول کری شیوم.
انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا یقیناً من نازل کرے پتاوان دا قرآن پنازل ولو لگ لگ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم عاصما او کفورا صبرو کا فیصلے درب دبارام اور خبر ممنا دینا دا گناہگار اور دا کفر کا ان کی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ایا دوانم در اخوال سبائی و بیگائی وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور دشپی پسی سکی ملعات سیدے گوا اور تسبیح وایا داغش پا اگدام ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا یقیناً دا خلق من کئی دنیا سرام او پریویخ بلشات غرز درانام نحن خلقناهم وشددنا عصرهم وإذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا من پیدا کری دی لرا او پاک کری منگا دری پیوندونا او کلکو غارو بدل بکمگا دری پشانت نور پر بدلولوم ان هذه تذکرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا یقیناً دام واضح بیان دے سوک چکواری نسی او دی نسیخ پلب طرف تلار دنزدیکت وما تشاءون الا ان يشاء الله ان اللہ کان علیما حکیما انواڑے تاسو مگر چ اللہ تعالی واڑی ذکر یقینا اللہ دے عالم حکمت والے يدخل من يشاء في رحمته والظالمين عد لهم عذابا أليما داخلی بچال رشو غاری پخبل رحمت کے او ہلاکی با ظالمان لرا تیار کرے دی لرا عذاب درناک بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا قسم نے پائے ہواگانو چرالی گلیشی اور روانی بنرمائے فالعاصفات عصفا بیا قسم دے پائے چتیزی چلی بتیز والی والناشرات النشرا او قسم دے پائے چخورول کی بخورول سرام فالفارقات فرقا بیا قسم دے پائے چ جدا کول کی بجدا کولوم فالملقیات ذکرا بیا قسم دے پاشا چراغ ورزی یاداش عذرن و نذرن دپارا ددفے دو ذرنو دپار دے رولو انما توعدون لواقع دا گواہی کئی پدے یقیناً ہوا شتا سر وعدہ کے دیشی خامخا واقعی کی وان فیضا النجوم تمست کل چستوری روان کلیشی دائی رنام ویز السماء فرجت او کل چ اسمانو نوا کلاو کلیشی ویز الجبال نصفت کل چ غرون بوالو زولیشی ویز الرسل اقتن کل چ رسولان براجم کلیشی بے وقت مقرر لائی یوم نجل کم ویتا رسوشی دا کارونا لیوم الفصل وظف فیصلیتا وما ادراک ما یوم الفصل سشی پوئے دکڑی تالرا چی صدر وظف فیصلیم ویل یومئذ للمکذبین تبائی دا پدے وظف آغشا چی تکذیب کئی دے مخکنو خبروں علم نہلک الاولین آئین دی حلاکڑی منگا مخکنی خلق ثم نتبعهم الاخرین بیا بور پسی ہلاکو دے رسنو لرام کذالک نفعل بالمجرمین دا سکار کو منگا دا مجرمانو سرام ویل یومئذ للمکذبین تبائی دا پدے رضا شالران چدا حالات نمانی علم نخلقکم من ماء مہین آئینے پیدا کری منگا تاسو دو بوس پکونا
فجعلناهم في قرار مكين نگرزولے منگا داوبو پزید قراری مضبوط کے الى قدر معلوم تر مقرر نیٹے پورے فقدرنا فنعم القادرون منگا دائے تقدیر کردیا منگا قادری اور قدرت لرون کیوں ویل یومئذ للمکذبین تبائی دا پدا غرزا چال رائے چدا حالات نمانیم الم نجعل الارض کفاتا آئین دا گزول منگا رازم کارا غنڈا ان کے احیاء و امواتا جندو لرا و مرو لرا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا اور پیدا کرے من پرے کی مضبوط غرونا دنگ دنگ اسکولی من پتا سبانے اوبو خوگے ویل یومئذ للمکذبین تبائی دپار راشا لرا چدا نعمتون نمنیم انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون ابو رشی پر قیامت روان شہاغتا شتاسو دائے تکذیب کو انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب روان شاغ سورتا شخاون دے ددرے سانگو لا ذلیل ولا یغنی من اللہب نہ دے سورے ورک ان کے اور نہ فائدہ ورکی د شغل و دورنا انہا ترمی بشرر کالقصر یقیناً دا جہنم وشتل کی پا بسرو چی پشانت دلو بنگلوری کانہو جمالت صفرو گویا کی داؤک دی رسی دی خالیم یا زیڑیم ویل یومئذ للمکذبین تبائی دا پدا رز حاغشا دران شدا حالات نمانیم هذا یوم لا ينطقون دادا سے روزائی چیدی بخبر انشی کولیم ولا یوزن لهم فیعتذرون آنا بول اجازت ورکی دیشی چی سبحانیوں کی ویل یومئذ للمکذبین توائی دا پدے روزا غشا چی تکذیب کئی در حالاتوں هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین دادا روز دا فیصلے راجم وکم غتاسو مخکنی خلق ڈول فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ نکستاز دا پارا سے چلولوینو کے چلول زما پا مقابلہ کے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ تبائی دا پدے رضا شالرا چدان منیم ان المتقین فی ظلال وعیون یقیناً متقیان خلق با پسورو کی او بشینوں کی وریم وفواکہ مما یشتہون اپا میو کی ویدائے قسمون نشدی غواریم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون ابوئی رشی و تخورے اسکے پا خوشالے پا سودا عملو چتاسو کول انا کذالک نجزی المحسنین یقینا مندہ سے بدلور کو خیستہ عمل کن کو تام ویل یومئذ للمکذبین تبائی دا پدے رضا شال راچ انکار کی در حالاتوں کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون خوراک کو اے او فیدی اخلے لگ زمانہ یقیناً تاسوی مجرمان ویل یومئذ للمکذبین تبائی دا پدے رضا شاچ تکذیب کی دا حق وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ او کلا شدید ویلی شی روکو خاص کہ اللہ دران دی روکو نگئیم وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ نتبائی دا پدے رضا شادرائن شدان منیم فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ نپکم یو خبرہ پس دے قرآن نبدا خلق ایمان روڑیم